Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que murabibona neza ibiri kubera hafi yacu kuki abantu babiceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka zabyo? Ndababwira ko nibikomeza gutya iyi ntambara izakwira akarere kose kuko abaturage ntibazabyihanganira. Niba u Rwanda rukomeje kwigarurira ibice by'ibindi bihugu ndabizi ko ruzagera n'i Burundi. Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Kuko ruri gutoza urubyiruko rw'impunzi rukabaha intwaro, ubu ruri no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe ruzabohereza na hano mu Burundi. Tuzabyemera kandi intambara izakwira hose. Uwo mugambi wabo turawuzi, nuko bari gutegura gutera u Burundi. Et heureusement les Burundais sont avertis. Kubw'amahirwe abarundi ndababuriye. Umuryango mpuzamahanga nukomeza kubirebera, twebwe hano mu Burundi ntituzabirebera. Si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, kuko murabizi ko niba u Rwanda rutanga impamvu yarwo ko ari FDLR, ese icyo si ikibazo cyagakemuwe mu mahoro? Gutamba abanyekongo, kwica amamiliyoni witwaje ko hari umwanzi wawe, si ibyo ntibyakemurwa hatamenetse amaraso y'inzirakarengane? Si on parle de M23, moi j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables de M23. Iyo bavuze M23 njye nagerageje kuvugana n'abayobozi ba M23 ndababwira nti niba koko mutari abanyarwanda kuki mutemera kurambika intwaro hanyuma mugakurikiza inzira y'amahoro nkuko muri abanyekongo mukunda igihugu cyanyu. Icyo gihe barambwiye bati turabyemeye. Nous sommes d'accord. Ici il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner, dukwiye kubwizanya ukuri, tubwizanye ukuri rwose. Niba mu by'ukuri dushakira iki kibazo igisubizo muzi, niba dushaka kureba iki kibazo cyo kudatera imbere k'umugabane wa Afurika, tugomba gusubiza amaso inyuma tukareba aho bituruka. Kuki ibihugu bya Afurika bifite ubutunzi bwose bukenewe byifashishwa mu ntambara n'iterabwoba n'ibihugu byo mu burengerazuba? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que murabibona neza ibiri kubera hafi yacu kuki abantu babiceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka zabyo? Ndababwira ko nibikomeza gutya iyi ntambara izakwira akarere kose kuko abaturage ntibazabyihanganira. Niba u Rwanda rukomeje kwigarurira ibice by'ibindi bihugu ndabizi ko ruzagera n'i Burundi. Je sais qu'il va arriver même au Burundi parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Kuko ruri gutoza urubyiruko rw'impunzi rukabaha intwaro, ubu ruri no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe ruzabohereza na hano mu Burundi. Tuzabyemera kandi intambara izakwira hose. Uwo mugambi wabo turawuzi, nuko bari gutegura gutera u Burundi. Et heureusement les Burundais sont avertis. Kubw'amahirwe abarundi ndababuriye. Umuryango mpuzamahanga nukomeza kubirebera, twebwe hano mu Burundi ntituzabirebera. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Ndahamagarira nanone umuryango mpuzamahanga kubifata nk'ibikomeye. Turugarijwe mu karere kandi si Burundi gusa. Tanzania, Uganda, Kenya, mu karere kose turugarijwe niba uburasirazuba bwa Kongo budatekanye. Akarere kose ntabwo gatekanye pe. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Nimutekereze ko ari u Burundi gusa bwugarijwe. Afrika y'Epfo nayo iri kubabarira muri Kongo. Murabona aho Afrika y'Epfo iherereye? L'insécurité à l'est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. Ariko mu by'ukuri umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo uragira ingaruka no kuri Afrika y'Epfo. Sibyo bwana ambasaderi? Aho hari mu rwego rw'umutekano murumva ko twugarijwe mu burasirazuba bwa Kongo. Nimureke ibintu bigakomeza kugihondabaga, mumenye neza ko ingaruka zizaba nyinshi kurushaho kandi buri gihugu kizirwanaho. Ariko ngewe hari gahunda nari naragejeje ku karere kandi nzi yuko iyikurikizwa twari kugera ku mahoro. Son plan a été respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, kuko murabizi ko niba u Rwanda rutanga impamvu yarwo ko ari FDLR, ese icyo si ikibazo cyagakemuwe mu mahoro? Gutamba abanyekongo, kwica amamiliyoni witwaje ko hari umwanzi wawe, si ibyo ntibyakemurwa hatamenetse amaraso y'inzirakarengane? Ndabizi ko u Rwanda rushobora kumvuga ku bijyanye n'uwo mutwe,
njye ubwanjye navuze ko habaho ubufatanye mpuzamahanga bwo kurwanya imitwe y'amahanga yose iri mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo bikazaha u Rwanda umutekano bikanatuma Kongo ikomeza inzira y'amahoro. Harabura iki? Mumbwire, harabura iki? Nuko harimo ubufatanyacyaha. Niba atari ibyo, niba twese twemeranyije kwishyira hamwe kugira ngo duhashye imitwe yose mvamahanga iri mu burasirazuba bwa Kongo, bizaba birangiye kuko bizaha amahoro u Rwanda, binafashe Kongo gushyira igihugu cyabo ku murongo mu mahoro. Icyo ni icyambere. Au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça c'est un. Si on parle de M23, moi j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables de M23. Iyo bavuze M23, njye nagerageje kuvugana n'abayobozi ba M23 ndababwira nti niba koko mutari abanyarwanda kuki mutemera kurambika intwaro hanyuma mugakurikiza inzira y'amahoro nkuko muri abanyekongo mukunda igihugu cyanyu. Icyo gihe barambwiye bati turabyemeye. Nous sommes d'accord. Parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, kubera ko nari nababwiye ngo nimudashyirwa hamwe ntituzamenya ngo abanyarwanda ni bande, abanyekongo ni bande. Mugomba mbere na mbere gushyirwa hamwe, hanyuma abanyekongo bakajya ku ruhande rumwe, ubundi abanyekongo bakagana inzira y'amahoro, hanyuma abanyarwanda bagasubira iwabo. Niba atari ibyo tuzakomeza kubafata nk'abanyarwanda. Barambwira bati ikibazo nuko badutegeka kuba mu gace katarako guturwamo n'umuntu. Nohereje abakuru mu gisirikare cyanjye kujya kugenzura aho hantu, ni muri Sabyinyo. Babonye koko ko aho hantu ataraho guturwa. J'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur notre zone. Nsaba guverinoma ya Kongo gushaka ahandi hantu. Guverinoma ya Kongo irabyemera. Twemeranya hitwa Rumangabo, twoherezayo umugabo w'ingabo kureba niba aho ho bishoboka. Dusanga ibyangombwa byose birahari kandi M23 yari yemeye kujya aho hantu, kandi twari twahashyize ibikenewe byose. M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ariko ngo twari tugiye kubitangira bongera kubura imirwano. Kubera iki? Ahubwo bari banambwiye bati nitujyayo bazakurikiraho iki? Quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de négociation de Nairobi. Icyari gukurikiraho kwari ukujya mu biganiro by'amahoro bya Nairobi, hanyuma ibyo musaba byose mukabisaba mu mahoro. Bari babyemeye kandi nari nanabyumvishije guverinoma ya Kongo, kandi mwibuke ko guverinoma ya Kongo yari yavuze ko nibemera gushyirwa ahantu hamwe bizaba bisobanuye ko bemeye inzira y'amahoro. Tuzabashyira mu biganiro bya Nairobi. Guverinoma ya Kongo yarabyemeraga. Ariko se ko bari bongeye kubura imirwano, waganira ute n'umuntu udashaka amahoro? Négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. Mbere yo kuganira uba ugomba kubanza gutegura inzira byacamo kugira ngo ibiganiro bibeho. Icyambere no guhagarika imirwano no guhagarika abasirikare kugira ngo ureme icyizere hagati y'abahanganye, yaba u Rwanda cyangwa Kongo. Ni ngombwa ko hahagarikwa imirwano, hanyuma hakaremwa uburyo bw'icyizere, abantu bakaganira nta mpungenge. Les gens vont se parler sans inquiétude. Oh, entre les États. Cyangwa murabizi ko hagati y'ibihugu imirwano irahagarikwa, hanyuma abasirikare ba buri ruhande bakajya mu gihugu cyabo, ubundi bakajya mu biganiro. Ibyo ni ibisanzwe. None harabura iki? Umuryango mpuzamahanga uri hano. Ni iki kibura? Ku buryo bubiri. La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque? C'est le deux processus. J'avais proposé ce plan. Nari nagaragaje uwo mugambi kandi akarere kari kemeje kohereza ingabo zako kugira ngo zibanze mbere na mbere zigarura ituze mu banyekongo, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. Ariko kandi no kurwanya imitwe mvamahanga iriyo. Ubwo nibwo buryo ingabo z'u Burundi zagiye muri Kongo. Twagiye tugendeye kuri icyo gitekerezo, tugeze muri Kivu y'Epfo, muri abatangabuhamya, amahoro n'umutekano byaragarutse, dutangira inzira yo kunga bahatuye, kandi kugeza ubu haratuje. Jusque maintenant c'est calme.